Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, gledate Sarpi TV. Evo u novoj godini da počnemo sa Realme 8i. Telefon star 3 mjeseca, znači friška roba. Helio G96 ga pokreće, 5000 mAh je baterija, 18W je njegov punjač. Ima IPS LCD sa 120 Hz osvježavanjem, ima kameru od 50 megapiksela, ima senzor dubine 2 megapiksela i makro kameru od 2 megapiksela. Evo pogledajte gdje su stavili blic. Ovako on izgleda. Sjajne su mu leđa, mamac su zotinski prstiju, to se odmah vidi. Evo ovako, evo ga, Realme 8, moj omiljeni telefon. Pa kad se uporedi direktno sa njim, možemo vidjeti na prvi pogled da je telefon i širi i viši i da je deblji. Ovako, podsjeća me malo na Motorola, zato što je malo onako glomazniji telefon, tako da me podsjeća na Motorola, na primjer G100 ili G60. Pogledajte ga, čitač otiska prsta ima ovdje sa strane, zato što ima IPS LCD. Evo da pogledajte unutrašnjost. Znači klasičan Realme skin. Ovaj model ima 4 GB RAM, nažalost i 64 GB interne memorije. Koristit ćemo ga kao primarni narednih 2 do 3 dana, pa ćemo direktno da ga uporedimo sa Realme 8, po meni best buy telefonom 2021. godine i mojim primarnim telefonom. Znači ova dva telefona ćemo u sljedećem videu uporediti kakvi su što se tiče fotografija, baterija i svega ostalog. Evo pogledajte, namjerno sam stavio iste wallpapere. Evo pogledajte, na jednom je AMOLED sa 60 Hz osvježavanjem, na drugom je IPS LCD gdje sam stavio automatski, doduše nisam teo da stavim, to je odlično zato što kod Realme to ima da automatski on podešava kako je najbolje, jer mnoge aplikacije ne podržavaju 120 Hz osvježavanje. Evo pogledajte, namešteno na automatsku jedno i drugo, pa vi pogledajte boje, bele i ovako kako oni izgledaju. Namjerno sam postio identično ikonici sve. Evo pogledajte, jedan je desno je AMOLED, a levo je IPS. Ovako na prvi pogled i nema nekih velikih razlika, sem što se vidi da je blago AMOLED svetliji, mada ići ćemo napolje, koristit ćemo ga napolju. Danas je sunčan dan, iskoristit ćemo taj dan za pravljenje fotografija, nekih video snimaka, da vidim kakav mu je ekran zaista po suncu, pa ćemo za dan, dva da se vidimo sa detaljnom analizom ovog telefona. Šta da drugo da vam kažem, sem srećno Novu godina i predstojeći praznici. Ko nije zapratio, nek zaprati, baci neki komentar šta vi mislite o svemu tome, like, da razmrdamo YouTube algoritam, samo zato vam to tražim. Vidimo u sljedećem videu, pozdrav svima i svakom dobro želim.